KHASI Rakhe ke Jingdap Shispa Arpu Snem ke Jingwan jong Swami Vivekananda Shashalong. La penlong ya ke Jinglek kemen ya ke sngi seng jong ke Ramakrishna Mission Vivekananda Cultural Center hinin ke sngi. Hapa ai jengkran hakani ke sngi ulat ke jela u pagu chohan ula ai puram ya Swami Vivekananda kum unong prat lenti ubaslur ubala pen kelai ke jinglong jong keri ubala pen slur ya keri ban yang persyak ke nong sun bat ban pediang ya ke jinglong kerpang jongka. Ulat ke jela ulat pelat ru ya ke kot ke jingshai but IT ya ke kusna Vivekananda Award of Excellence ya uwaini ke nong yo kusna ke jingan lang ke beningkong Ramakrishna Mission Vivekananda Cultural Center. Honorable Governor and his colleagues and छोटे बड़े आगंतुक के रूप में दमन करना कुछ समय कोई सरल कार्य नहीं था। भारत एक विविधताओं का देश है जहां अलग इलाकों में मौसम, खान-पीन, रहन-सहन और अत्यंत अलग वेशभूषा संस्कृति के लिए जाना जाता है। फिर भी हम सभी एक परिवार की तरह एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं।